Kaba Ardan Mila Basaimaj, President ka Voice of the People's Party VPP, but MLA ka Nongkrem, ulapan pau ka Chingsa Hukhya, nama kichingi ka no tador palat kiseng san hima, hagirin san yalap election. Haba kentu ki nong yalam na kiwei kiseng san hima, ki buan penyeso ka BPP, uba Ardan ulaong bakum ka party, kampan slori kichingi keren election ki balong tat bat herdor du kata-kata, dak ba ay nuksa, badan uwei ubos ngau chop bet, uberngam pensyong tunumbos, kat ba ubam leran paduang ba omlelai na marha kacing shit tegas ngau pengat penban kumbolong menta pipet kini ki seng sain perfect ngam dei bang akan thok kilai kumnu supai ba ki kren kumnu supai ba kumoi ba hibing for election bi benya that ya social kai ke je kren ka teng ka lasu tak dor ka je kren election ha kan hodu bau tau bas ngo ban jok ku kren he ong phang kren yang ni son jok ni perchong ma jong bas kum kata ka mi ke je kren election ya dor no ka je kren denam den terakhir dor asyik kren selung don suni mau bam sol era ngom lele jong bas pengat mata besia ngiti ngi la election din ta denam den ngi la election alo kanong den nado kasi bani ko ni on gimdan chia bani tre ba kanu no kasang sang perthai nado ki priang ye nong rim jung men gani ru aswa bangi ni haka por bangi rai ban wan mas kre thau sarkar mas njok ni la pen kre di nong rim kamo ni ada di tho segino elam jok UDP ka balam khmat ban thau sarkar on gini ki nong rim te la de priang ye ni nong rim ni kro ni ka nong rim jungi kam de ka shuki minister kamdei ke pos mak karan deputy chief minister lani ai nga katai dok song do met me kini nong rem mar kini nong rem bangla le chupai ba ten ring yong tola da kini nong rem ki e than ye phi tang ban yo ban wan ra ka sarkar thamai to mlele tamang inum don benta ka sarkar ni chu ai ke kersan ro taman yo ka sarkar thamai ka balak no na MPP ka ta ri kita ngin ke bang ngi ko meni thu ipi mo ba phini don na party playing minum ye ya kanong rem ba